kuleya ndawo ugogo oneminyaka la ko 90 something yes umjondolo wakhelene nestamkoko indle ngikhuluma into engiyibone ngamehlo indle ingena endlini umuntu omdala uzokwenza naye into angayenza even ngisho makhelane bayanukelwa na so isimo sibi kakhulu isimo ngesifice lapho kunogogo akuthiwa kade encwajwa eqaleni kwalenyanga ngoba indlu yawo yawela phezulu kwakhe ngesikhathi kunethi imvula so bonke labantu bebengeke baze ba-affecteke imthatha imizi laphana eshile abakaze banikezwe even ngisho uthayela so lezo zimo ekanjalo umsakazi ziyinkinga ukube iproject yakade yenziwe laba bantu bebengeke baze bafacane nezimo enjalo ezibhlungu so ingakho ke sithi kubalekile kuthina ukuthi siye emphakathini siyokhuluma nawo siphinde siqhubeke siulwele mhlambe ke ukulekelela umlaleli ekhona ekhaya uma kuthiwa iproject siphasisiwe sekulindelekile ukuthi uqala ukwakhiwa noma kungabe kwasiphi isakhiwo yini esuke singavimba ukuthi mhlambe uthola ukuthi iproject ayisenziwa kuze kuphele iminyaka singaze sifike kwe10 kuze kuphele iminyaka emithathu iyodwa into efanele ivimba iproject ukuthi ingenzeki yes ama studies uma ngabe ethi le ndawo ayikulungele ukuthi kwakhiwe kuyona iyona kuphela once yapass iproject kwazi kwathiwa ikwi-SCM ma-SCM processes la fanele awardwe khona itender asikho esinizathu efanele simise iproject because vele usonkontileko fanele anikeze umsebenzi ozokwazi ukuthi awenze aqhubeke nawo again umsakazi lento ibuyela kulento yokuthi vele umasipala wethu eThekwini uphethwe zigebengu lokho ngeke sakubalekela olalela uzobuthi okhuzwayo ushuswayo nothi iphethwe izigebengu ebenaye eUsotswebhu uwona umasipala weTheke ehlala ekomidini elibhekelela ukuhlaliswa kwabantu yes ngithi uphethwe igebengu ngoba kunezinto esivezayo kodwa edefendwa ezinye inhlangano awukwazi ukudefenda uma umela abantu udefende into engalungile ukwangibiza ikhathi eziningi sikhuluma udaba laseNamibia Stop 8 la kwakhwe khona indlu eyodwa ngemali engango 89 million rand today noma ngijabula kodwa ngijabula ukuphelela ukureport ukuthi kuleya ndawo izindlu sezakhiwe zu74 into engangijabulisi umsakazi ukuthi ifake kwakho izindlu ezu300 nento iproject isidelay more than 5 years kodwa kwakwazi ukwakhiwa indlu eyodwa ngalesa sikhathi silwa yayiyodwa emva kokuthi silwa ningibiza nasemsakazweni izindlu ezakhiwe njengamanje zu73 imali eyasetshenziswa itotal u149 million rand asidivide u149 times 73 kusho ukuthi indlu ivalue yendle eyodwa ila ko2 million siyakunderstand ukuthi kuvele kukhona nezimali zeinfrastructure but umbuzo ukuthi ikhona niyona infrastructure ayikho kunemigaqo emibili yetiyela nezitamkoko ezo5 so it shows it's a clear indication ukuthi kunobugebengu obenziwe ingakho ke last week umuntu akayincoma kodwa phela ngizoyincoma umsakazi okay I was very proud last week uma ngabe lolo daba luthebulishwa by iScope ngenkathi kade kubizwe yes the first item was Namibia Stop 8 so ukusho ukuthi imizamo esiyenzayo yokulwela abantu bakithi khona la igcine isifinyelela khona we hoping ukuthi ke going forward ama projects aseThekwini sizowabona eperforma kangcono ngoba awadelayiswa ungabi khona kwemali adelayiswa ngenxa indlela yokusebenza komkhandlu noma kwabantu abathize ngaphakathi emkhandlini mhlamba ke sibhekeke ukuthi mase nifikile kwisigaba la khona nifike nibone ukuthi kumele ngabe abantu bahleli endaweni elungile ingqalasizinda abahleli kuyona ilungele ukuthi ihlala abantu kodwa iproject iyaphasiswa isiphi step esilandelayo eniyenisenze uqinisekisa ukuthi akuphindi futhi kuphele omunye u10 years isimo sisafana nesikade sisenjalo no namhlanje ngifika lapha ngimukele inqaba yabantu abafikile beza kumina kunengane ethi wema nangiloba behlezi simbona ku TV yes so kwangijabulisa ukuthi kunabantu aba recognize mhlawumbe nomsebenzi umuntu awenza kumenza ukuthi akhuthale engibathembise khona ukuthi 1 ngoJune ngifuna impendulo zibe khona lezi abaloku bebaleka nazo kodwa ekomidini la lesitoro qala ngoJune kodwa while esilinde lokho masidlula kwi-council nje esinayo ngolesihlanu ngifuna ukuba ne-meeting nama-officials bese ngiba noma noyedwa wama-representative asendaweni bezosichazela ukuthi ngempela kubambeni
Uma kukhona into ebambile awazi phela umphakathi na into ebambile okudlula lokho ke kusho ukuthi umphakathi nawo uzomela wenza iqiniso singakafiki kweqiniso ekumele lenziwe umphakathi asibhekene ukuthi mfoka Qwabe ngokwesigameko oqeda ukusisho ukuthi kuze kwabakhona ilunga lomphakathi edlula emhlabeni ngenxa yesimo sokuthi lisahlele endaweni engalungele ukuhlala umuntu uma senidinga ama reports niyayibheke kanjani ukuthi udaba lomuntu ogcina edlule emhlabeni ngenxa yokungenziwa komsebenzi umasipala noma ekusuke kumele benze umsebenzi niyayidile kanjani naleso sigameko kule entweni efana nalena oqala njengoba engasiziwe ngishilo ukuthi ngizothatha amagama abo ngwase ka disaster ngiquestione u disaster ukuthi since nafika nenzani because kwakufanele u disaster uba provide ngezinto ezifana no Tyler nani ukuvusa ke umjondolo then bese bethatha lolu daba balidlulisele ka housing yes once athola ke report yakhona then sizobuza ku housing ukuthi how far nokusiza labantu la. Okay. So if bengakaqali then we will motivate and fight ukuthi balungiselwe. Mawuthi angiqaphela msakazi isikhathi ningi mangikhuluma ngokuthi we will fight. Why fighting? It's because we're not in power. I'm sitting in an opposition bench. Because if bekade si in power vele kufanele ngabe kukhona iplan yokudila nezinto zaka disaster every financial year ukuthi makunento emergency lendlu kufanele isheshe ilungiswe by iTheku itself ungathathi ukuthi no sizolithatha udaba silifake go OSS ihambe kwi province because into evele ezodelay le engasiza umuntu bakhona abawu2 abakhelwe okay u disaster but inkinga zabo biseyivele zineminyaka engaphezulu kwa10 so umuntu olinyalelwe manje ungenayo indawo yokuhlala manje udinga indlu manje kungaze kube isikhathi eside mhlambe ke umbuzo ke mfowethu Qwabe ungade noma ngizolibele ngingena ngenzela for ibenefit omlaleli esekhaya ukuthi angagcine salendleleni uma uthi uhleli kwi-opposition seat kodwa ngokuqonda komqondo sobala kumlaleli okhona esekhaya ukuthi nikuhulumeni okubambisana kodwa manje mase uthi kuhleli esihlalweni se-opposition kodwa sibe sazi ukuthi iTheku niliphethe ngokulikakanyile kahle no msakazi angicacisi ngiyabonga ukuthi ubuzo lo mbuzo because abantu ngenkathi emva kokhetho ngo2024 iDemocratic Alliance nenkatha neANC bangena kuhulumeni okubambiswana kuzwe lonke okay National Assembly yes ingakho sino minister abasebenzayo ke nokho seza kwi-province isaphinde futhi sabambisana sisebenza ngokubambisana yes ku level e province okay kodwa la eThekwini asibambisene we are in opposition official opposition eThekwini ingakho si nezinto eziningi esingafuni ukuthi zihambe ngalendlela ezihamba ngayo vele noma bekuthiwa singena kuhulumeni okubambisana asiyisupport into engabasizi abantu angazi noma ukuthi wakwaqaphela nikwehla intela nalezo zinto because iDA yayingayisupport lezo zinto and o partners bethu bokuphatha kuzwelonke iANC neIFP they knew ukuthi if iDA vote against le item ngeke iziphase vele so they had ukuthi basilalele ukuthi asikwazi ukukhuphula iVAT sibeke la iVAT ayihlale kulesi sigaba so kanjalo ingakho ngithi abantu fanele benze iqiniso mjana again kulukhona udaba okwakhuluma ngalo lapha kaMadamfana 2011 abantu ba-affectwa ama-floods basuswa bayohlaliswa kolindela kuze kube namhlanje akhona oyedwa onendlu labantu bangithinte emva kokuthi last week kade kunikezelwa abantu ngezindlu ngoba ngumuntu othi mayibizwa intatheli asondele ngoba ayikho into esifihlile sike sahamba even nani ikhona kade siye eMpola abantu baseMpola laba ebabe hlukumezwe yikhukhula ngo2022 yes abanye babo nothi bonke iningi lalabo abantu enafike nabafica laphana abanye babo bayitholile izindlu basekhonuphi sikhuluma nje
ngokuthi Okay. sasibalwela. So labantu mabebona kubathi bengilandela sonke isikhathi elokhuzana go Facebook nase radioweni nayizolo bengomunye umsakazo ngikhuluma ngazo lezi zinto. Base bengithinta bathi bacela ukuthi ngeke ngifike nakubona ngizobona isimo sami. Ama transit camp asemadala uma ubheka imaterial kwakho ngama transit camp ile material ka asbestos Yes, lo wathi yes, uhulumeni yes. awusafunakala kodwa yena usagcina abantu kulezi zimo icapha zakhona iminyango yakhona akusavaleki isimo abasebehleli ngaphansi kwaso abantu asikho right sibathembisile ke ukuthi sizokusukumela lokhu esikubona kwenzeka sithola impendulo ngakuthi bazosuswa nini nanokuthi fanele sithole ukuthi ngoba ngicela ilist kubona ukuthi njengoba be21 uthi ngifisa ukubuza uhousing ukuthi kulo 1200 wabantu abahlukunyezwa ikhukhula Yes, lana yes, yes. eThekwini ngabe amagama abo abaliwe yini Ayavela ayavela elohlwini, yini uma ngabe yes. evela umbuzo wesibili uzothi kungani bona balinyalelwa ngo2011 kodwa bese kubenefita abantu abalinyalelwe manje ngo2022 noma bakhava ngoba nako iDAB balwela kuzama ukuthi ithule yini I mean sizoqhubeka sibalwele nabo nalabo because I mean mina ngokwami uma umuntu olinyalelwe eqala uma sekulungiswa uyena fanele angene eqala mhlambe ke na prioritize nabantu asebekhulile ngokweminyaka abayizaguga then kulandelana ngokweminyaka yakhona Umbuzo obulandela ubuya lapho ke kuthenini kubukeka la suke senifike khona kube khona ke uguquko nomehluko bakhona ngaqinisekisa lokho umlaleli esekhaya sekube kaningi la khona masinqinqile kufika umphakathi uza kokhala ngezikhalo zawo bese kubonakala kuba khona uguquko umbuzo busuzolandela ukuthi akugcinini sekunenhleso ukuthi aka housing siyolinda iDA launch complaint bese siyenza kuyimanje sesense angithi njengoba ngishilo ukuthi inkinga esinayo eThekwini akukona ukuswela imali akukona ukuswela imali inkinga esinayo i-corruption i-planning ne project management you cannot have a project efanele run u3 years but ukuze kuphela u10 years and mawubuza i-project manager what was your sequencing and umbuzo ukuthi ke okay kwi-sequencing yakho uphike nini ukuthi le project ngeke iphele ngesikhathi uma ngabonza i-project kuba khona isikhathi kulento ebizwa ngokuthi milestone yes you have to reach a milestone when you reach your milestone ngesikhathi esifanele then you become confident ukuthi this project ngizoyifinisha ngesikhathi esifanele now you cannot have a project ungabi na milestone ukuyakhumbula kwakho iMoses Mabhida yes kuzi World Cup isikhathi sasisincane and there was a milestone and iTheku we celebrated that milestone milestone yeMoses Mabhida kulabo abangayazi it's when kufakwa the last ingxenye yabo kuleya iconic design that was the milestone ihlalo zazingakaqedwa i-plumbing ngaphakathi ayingakaqedwa but the actual building yayisiqedile then when we reached that milestone then we knew ukuthi iMoses Mabhida will be ready in time and iMoses Mabhida was ready in time so noma iphi project when ufanele milestone yakho we reach ngesikhathi esifanele then you know ukuthi this project ngizoyiqeda if ungayi reach then you must come to us as ilokhuza committee and report to us that we've got problems asirichang milestone because of lama issues now we worried ukuthi ngeke sesikwazi ukuthi siqede project ngesikhathi then the political intervention will be implemented in either way because I mean vele ithina siphathisa budget ithina senza ama adjustment no reprioritize ama fund if necessary ukuthi mhlawumbe bekuyimali if kuukuthi izinto ezithinta mhlawumbe ama stakeholders then leaders as ama principals kamasipala they'll have ukuthi ba intervene kulama issues afana nalawo mhlambe ke sesisonga mfowethu sibheke ukuthi masikhuluma ngekomiti lokuhlaliswa kwabantu ngaphansi kwamasipala weTheku osotswebhu kulona yini umsebenzi walo wansuku zonke is to play oversight and make sure that ama projects ayenzeka the next question yakho ukuthi is it happening yes no it's not happening because of politics and corruption qinisekisa kanjani ke ukuthi umlaleli esekhaya akayitholi eseba isisulu sokuthi ngisendaweni ekumele ngabe ikomiti lokuhlaliswa kwabantu kumasipala weTheku selifikile ukuza ukwenza oversight kulula mhla ka 4 November vote leDA ozamani khuza ngithi yababona bayasebenza then do the right thing
Sizokwenza sikwenze emngeni. That's a proof. I mean it's a honest truth. Laleliwe Ntokozo FM akumi umsakazo nohlelo kuyananti yokwenza nestatement esiqedwe ukhishwa umnumzana uKhuzwayo njengamanje asikwazanga kulawula kukhipha ngendebe zakhe kodwa ke sithi sithatha ithuba mfowethu sibonge siphinde sibonge ngokuqhamuka kwi-political party kumasipala walo iTheku siphinde sibonge ngikwelo ukuthi ngasonke isikhathi kananoma ngabeke izinto aziyifavor EDA noma human settlement njengosotswebhu wabo niyaphumela ubala nizothi cha u1 no2 no3 senzile kwangenzeka noma kubile khona la ngahambanga khona kahle kodwa futhi uma ukuthi kuhambe kahle niyakwazi ukuthi niphumele emphakathini nizo account neyiqonda leyo ukuthi ukusebenzela umphakathi akusho ukuthi umphakathi udinga ngoba udinga ngaleso sikhathi sosikhathi sokuvota nomsazi siyabonga and sizohleze sivela emphakathini sizo account sengivalelisa ngifuna ukuchallenge Intokozo FM yes ngifisa njengoba sekuphela ithemu yethu yes ka 2021 to 2026 okay ekomidini ngifisa uke invite maybe the main political parties yes ukwe ephethe iEFF udeputy iANC then leader opposition uKhansela uKhuzwayo Lula usibize sobathathu and give us 2 hours ask us the simple question since then up until today what have you done, what have you planned, what have you done, was it done, why not, if not umlalelo Ntokozo FM kusuke singahambi ke sodwa ohlelweni sihamba nawo ke BMK Ujo Production lenkulumo yakhansela uZamani iqoshiwe njengamanje sizokwenza isiqiniseko sokuthi ilanga la siyazibophezela sewuhlelo sizokwenza isiqiniseko sokuthi round table siyayenza iba khona enye insalile siba nayo esingena kuyibalekele kuyiqiniso esingena kulishalazela ukuthi ama political parties niyawamema abale athembise 5 minutes eqala uhlelo commitment uthole iexcuse ma commitment mase usebenza uqhubeka nohlelo nabakhona babone sengathi kunenhlese yokucwasa ngokwamaqembu ezomusaza ngiyakuveza lokhu nakumlaleli kuzwe sekha siuhlelo sayibophezela ukuthi iround table sizokwazi ukuthi siyenze yes asiqinisekisa ukuthi siwathola wonke amaqembu ezombusazwe esiyobe siwabizile ngenxa yezathu zokuthi recently elinye lamaqembu sicelile sewuhlelo lathi unational working committee the izinto ayisakhulunywa sezoze ikhulunywe usibanibani ngakho asakwazi sinqundiwe amandla kwenza ukuthi ngekhathi kumele abantu bezo account ugcine sengazi ukuthi uchemile ngoba uzosebenzisa uhlangothi olukhona olulodwa lolunye ngoba ukwazile ukuthi usifake isicelo imizamo yaphunza uthatha ngelo ukuthi baya accounta kwinto esukishiwe mfethu thatha ithuba sibonga siyabonga msakazi sibonga nasemsakazweni nje nabaphathi beNtokozo FM siyabonga kakhulu